berdoa, lakukan ibadah, tetap berusaha. Insya Allah boleh dalil. Maka dia pun jadi rule maka resep Pak Ustaz mun roban mani boleh tapakanya kini sampai jasuna duhata. Napa ta baca Pak dongan ulah kutu. Baca Pak dongan ulah kutu ko makundrun dale, dia nen rule maka resep mun roban boleh dia to nagaga anak pajampangi. Ya kota baca tu mapa diwetak bali bola ta kong kanan reko dia na bawangi. Tapi aku dia tak apa lagi sabarak. Aja dani ulang apa napa lagi matu kalau lu nan cita kutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan di dunia wal akhirah. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah yang insya Allah penuh hikmah dan penuh berkah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOSIMA. Tapi sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lapang, dan semoga kita yang mendapatkan video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf juga mendapat keberkahan dari apa yang kita amalkan. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menyembah ilmu. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa like dan bagikan video ini bila video ini berasa bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena Tamalabita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam dan pegawai syara, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, wabil khusus kepada Alena Guru Ta'ki Muda yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran, ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali, dan seluruh panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Peristiwa Isra dan Mi'raj masaworo narampe taupan ritata
maka dayaro peristiwa adalah peristiwa diterimanya satu perintah yang sangat pokok, yang dari itu sempajang. Apa iyaro ibadah Pak Bu angkan apa laluangan mipong Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, termasuk puasa itu melalui Jibril, zakat haji melalui Jibril, tapi sempajang langsung yuli Nabi temenrek mangolo untuk tarimai. Artinya aga ia sempajange pakai kesak atau alat untuk sifat bicara langsung si bawa pong Allah Ta'ala. Ia Nabi tadi Isra dan di Mi'rajkan. Rasulullah Isra dan Mi'raj, tapi tanya bawa Nabi tawadding Isra. Kita juga bisa di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah melalui salat. Ina tu ampai makada as-salatu mi'rajul mu'minin. Ia sampajange meraja na tau matapae. Tapi mega tau mas sampajang dena meraja ukumi onron na macane-cane. Apa peringarana sandalakna, motorokna, gunci motorokna, komporokna. Itu kadang karena sholatnya tidak sampai tembus kepada sholat yang khusyuk. Narima kona naro upasangi nasaba ia sampajangi de nama gampangi jama. Nasaba telu aga-aga melo manang ipakanjaki, paringera melo ipakanjaki, baca melo ipakanjaki, gerakan atau kedo melo ipakanjaki. Biasa ko makanja ibaca yang lupaiwi sian rakani. Ipakanjaki si paringerang yang loko rakaatna, lesse si paringerang yang loripong Allah Ta'ala. Makanya tau mas sampajangi Pak dega tau suku. Angka tau maka kanjak gerakanna, tapi lesse-lesse paringerana. Maka sholat tidak dinilai dah hanya dari gerakan, tapi juga dari pulukku paringerannya. Nasabaya tu sampajangi telu, na lepakang ililla nasaba lapalang, na tokang iyati nasaba keyakinan, na tatongang ilan roale nasaba pangkaukang. Ia kumakanja igarakan bagus. Agama nana ia rogarakange Pak Bu bisa menjadi obat. Wat dimancaji Pak Burah. Nasaba menuru ahli ada satu buku yang saya pernah baca, Mu'jizat Gerakan Salat, yang menulis adalah Bapak Dr. Rat Songko MA. Aga nasang ia ko kata bere itawe mengangkat kedua tangan sejajar dengan sikunya dengan lengannya, kemudian dia tekuk sedikit pergelangan, kemudian dia atur napas dengan baik, maka jari-jari jantung terbuka, tulang belikat belakang berputar 60 sampai 70 derajat, maka itu membuat pemompaan oksigen masuk ke jantung itu stabil, sehingga wat dimancaji Pak Buraposo obat asma. Nah, itu. Jadi itu nape kata bere. Kemudian wanita tidak mengangkat tangannya naik melepaskan sikunya, tapi naparapa isikuna cede napanaka limana si lempu isalangkana si bawa capak jarinna layolo nasaba makunrai makutano kunabita, maka dia gaidi makunrai ko tomas sampajang pada matoga arwanewe ya kalimat temenre, maka nabita tidak, angkatlah tanganmu sejajarkan dengan bahu. Jadi yaitu makun raye hadis kauli na pake yai di arwanewe hadis fi'li kegayasang ucapanna nabita, maka da untuk makun raye ya ko solli rapa isikuna na panakka liman menre supaya dena liwal yase. Ya ronewe naka isikuna, maka dari sahabae wat dinola bembe palawangan na kalepak na nabita, berarti terbuka lebar sikunya ketika dia takbir, kemudian ketika dia sujud. Nah, yo pemakun raye dena taraka pulukku sikuna, dia hanya merapatkan begini. Ya kongka arwane mas sempajan na kowe, maka de guruta sempajan makun raye itu na jama arwane to mi ha. Itu. Kemudian iyero ko agamata Pak Bu, maka da kaon na iyero sampajange ang kami matobarakkan. Ang kana rampe alena guruta almarhum al maghfurlah Ki Haji Abdul Rahman Ambodale, bahkan guruta Ki Haji Abdul Muin Yusuf kali sidendreng biasa na rampe, maka dah iya tu garakan na sampajange sitongan na garakan na malaikat. Sampajan na tu malaikat. Apa nabi tawatun na menre ko langit pertama,
naruntu malaika engka malaika tatomi mapamula ipancaji letu kama lino iya mi roban najama toli tatomi makasiwel lori pong Allah Ta'ala. Tidak pernah ruku. Tapi oko langi madue rokok tosi si rokok na mapamula ipancajinna letu kama lino rokok mi bawa masikiri masompa lori pong Allah Ta'ala. Di langit ketiga ya kau purai rokok, kemudian dia bertasbih kepada Allah sambil berdiri, kemudian ruku kembali. Ya tosi rona jawa materu gangka kama lino mapamula ipancajinna. Ina tu ampai ada 7 lapis langit, ada 7 gerakan solat. Pituto oko watakalewe tu magges sakoto sujud anggota sujud. 2 lutut, 2 aje, 2 pala 5 cidi rupa. Itu simbol. Tawaf juga itu 7. Kata tu biasa na pakai tomatot tariolo yan ang kadi ang kanomoro na pitu-pitu. Nataro. Narako ote nataro ko dompet na. Nasa de indo dui. De nasalay ka dui kong kamuy. Coco. Tapi ada di dalam kitab bahwa angka 7 itu adalah salah satu angka pilihan Allah. Makanya kemarin saya sempat dengarkan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim tentang angka 7. Kenapa Allah memberikan tawaf itu 7 putaran, langit itu ada 7 lapis, kemudian anggota sujud itu ada 7. Itu kenapa? Itu ada rahasia. Tapi saya tidak ungkap. Nasa ngimatu tawe baca-baca sanroh. Karena ternyata angka 7 itu adalah angka pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk 40 itu punya nilai sakral, yaitu umur 40 makanya. Makanya Nabi Musa berpuasa itu 40 hari. Dia sembarang itu nilai 40. Makanya umur 40 maka Junaid al-Baghdadi ya nang katau 40 ni tau umurna na megamopi mas jae na jaman na mande cengi ya tu te malabdimi ko mate ne ko tuwo itu ya na solangi manelena na liya de cepak de to penadapi 40 umurku. Itu saya lahir 83 berarti umur sekarang 38 tahun. Ya. Jadi dia itu penadapi 40. Kemudian ia rosampajange perlu kita paham maka ada perintah oleh kupung Allah Ta'ala, perintah pokok. Walaupun sebenarnya awalnya 50 na tarima nabita, maka dia guru takali sidendreng ia tu 50 sitongan na sampajan na sinin na nabi. Pak Nabi Adam mas sampajan, Nabi Musa mas sampajan, Nabi Daud mas sampajan, Nabi Sulaiman mas sampajan, Nabi Ibrahim mas sampajan, Nabi Zakaria mas sampajan, Maryam mas sampajan. Ia mana naro sampajan nilau nabita na pasidi jumlah rakaatnya secara keseluruhan itu 50. Nilau nabita. Tapi wattunna Nabi Musa nadapi nabita pole nama meraja lepangyo ko langit ke-6 lai podangyo ko Nabi Musa aga mutarima Muhammad. Apa Nabi Ibrahim makutan nama to? Yaitu Nabi Ibrahim uki langit ke-7 makutane Nabi Ibrahim aga nalekko po Allah Ta'ala. Maka day sampajang, maka day siaga nasa 50. Maka day Nabi Ibrahim iya ko najamay ummakmu Muhammad yaitu sampajangnya nalekko po Allah Ta'ala asalanga. Dari situlah ada kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Si tengah pak kasiwian na tarongi. Makanya tu kotomat tahaya yaitu yasan salawat Ibrahimiyah. Padahal namo de tabaca ya rosato, namo mah kadabami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamu alaikum selesai. Karena yang wajib di situ hanya salawat dengan syahadat. 2 mi. Jadi kau purani maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, napa ki maka assalamu alaikum warahmatullah selesai. Dita apalai tahiyatul mubarakatuh aja nata baca. Dita apalai kama sallaita ala Ibrahim aja nata baca. Yang penting maca ni masyahada, maca toni masalawa, maca ni mabere sallam,
tapala ni Fatihah macatoni pode Allahu Akbar asam pajani. Nah sabab ia itu baca wajib lima. Cedela demi itu wajib ke sampajangi. Nah sama turus itu pandrita ye. Allahu Akbar wajib pamulang. Fatihah wajib yang kedua. Kemudian syahadah wajib yang ketiga. Solawat wajib yang keempat. Salam ke kanan wajib yang kelima. Jadi 5 mi baca wajib. Ya kode tapla do itita aja nata bacain. Degaga surat tapla sangandina Fatihah, Fatihah nata baca kedua. Ia pamulangnya wajib, kedua mancaji sunnah. Kalau pengumpui maka dana mau kulallahu dia tu apa lagi Fatihah nata ulang. Jangan gitu. Ia tu wajib rokoe bacaan sunnah. Tokonge pola rokok wajib bacaan sunnah. Makanya yang wajib itu adalah rukunya bukan bacanya. Jadi kong kata rokok nanti kana baca asa sampai jannah. Namo makarabam ini menipuang. Jadi mato yang penting aja tapala-palang nih. Meringar rabawan nih. Kong kata makana dewa sampaja ustaz sapa dewa pelai bacana tasuru ni loku ya mak guru 5 miman nek na sampajang. Ya pak ya nang katau dena pala iya 5 ewe mate bawan ni. Iya. Allahu Akbar, Fatihah, syahadah, salawat, bersallang. Namu ya bersalangnya dek to naltu. Makrabami assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ko sampaja biasa, ya ko sampaja tomate, tambah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membedakan. Jadi cede bawa pak. Maka na mo Fatihah de to wala ustaz di nang kato masikola napaki melo mainga loba ni mabere jama iya na kampak na puima kampak toni selesai persoalan itu maka gampang. Dena masuk saya tu Pak Bu maka dagan ni anak akadabani wakatai macuri puima masampajang para wakatai masampajang ia sampajang na jamai puima maka maniro gambar tu mana saimangnya mania akarabani wakate masampaja sapajana jamai pu imang Allahu Akbar selesai maka gampang agak pide tajamai makanya sholat itu gampang magai pak ya sampajange de gaga maka rajing na sama magi de nawa dilai titip de nawa ditawe jamangi mesti ini maka de nabi takko de mulai tatong itu dako de nakada suruh tawe atau maka jabawan na jolo de ya kode mulai tatong itu dah kode mulai tudangi liuko ya kode mulai liue isyarat mu pakai ya kode mulai pakai isyarat oli pui mama sampajanga ko kama kami tu nah makanya gampang ya kene wadingi pak ititi makanya amang ipoda mani balak kaita kada lono magalung ya pa masa pajaloro kadua upa tujuh ko cicang dia na cocok karena dia adalah kewajiban nafsi mesti jamai. Maka dah mereka tu tahu pak nasa masa pejamu kaya pak ustaz tapi dia mina tentu watuna ya ko masih marepare pasiki mandari mepi asar atau masa pejaloro ya ko kasih urusu mondre besi ai maka dia guru ta ia tu urusan ngepuang Allah Taala murusui ni ga selesaikan urusanmu puang Allah Taala jadi aku meku selesaikan urusanmu urusi agama na jolo. Jadi maka dia tahu pandrita ia muas sampajamu tu puang Allah Taala pemurusu ka kurusamu. Ya na tu nakada urusu agama aku nanya murusu ilinomu. Mega to je tahu nasawe aga to na je ustaz pak ustaz dale ai aja takorobu ia tu dale de pato jaji ni patentu. De pato jaji ni patentu. Wasa patentu jalan na tahu ipatentu jodona. Maka dah mape nang kata mak baiknya kepak sekoti tu jodona. Itu pura nipatan tu ya tu rezekinya sudah ditentukan jadi dia pernah Thomas sumita tajang pura memang ninagangka dale puang Allah Taala maka da sekohe iya na tu nakada Sayyidina Ali dia umasela na reko dale magai na momon roka bolaku ko nuku memang angkalo boleh tule ka pake yero ni upu idi ilalu onro to nakalari-lari dale pak si salah tu tau masapa dale si batau malalu dale agak bedana ia ko palalu manu si bapa sapa manu si salah ia ko palalu manu pak namo sa pisan dala na larito
Madari lalu tapangala ulunna tapangala songkona madara ulunna dia jampang yang pati natikang. Tapi paling matandre dua natikan na poso. Ya ko palalu manu, iyo po ko pasapa manu dia na lari. Ya na dia gana runtuk na sa kare mero rewan. Dia na puro jaji ancaji ki pasapa dalle aja tancaji palalu dalle. Panya? Ya aja talalungi, maka dia guru ta Kiai Abdul Rahman amodale ya ko dalle mulalung, pede mabelai. Pede mabelai, pede masesako. Makanya berdoa, lakukan ibadah, tetap berusaha. Insyaallah boleh dalle. Maka dia pun jadi rule maka resep Pak Ustaz mun roban mani boleh, tapakanya kini sampai sunat duha ta. Napa ta baca Pak dongan ulakut tu? Aci Pak dongan ulakut tu ko makunrun dale, dia nendrule maka resep mun romani boleh dia to nagaga anak pajampangi. Mun jadi di mani ko boleh dia nendrule maka resep dia nagaga boleh dale. Ta baca ni Pak dongan ulakut tu. Subhana man halakani walam yansani minar rizki. Ya kota baca itu mapat diwat tak bali bola tak kong kanan reko dia na bawangi. Tapi aku dia tak apalai sak barak. Aja nani ulang apa nak apalai matu kalau lu nan cita ukutuh. Iya. Makanya kan ada. Sitongan na babu, ia tu sampai ja sunat duha papalo modale tapi patandra kapa. Iya ko dua mi Pak Burotu. Pak maka dari Nabi ta sadakahnya tubuh 2 rakaat sholat sunat di waktu pagi. Yaitu ampai 160 na letok na watak kalewe na pinrangami po nga ta'ala tanya hak milik, hak pakai. Tinggal lagi buah, tanya ronevita, makun raya. Tinggal lagi hak pakai, bukan hak milik. Matatta hak pakai, anita hak pakai, tanya hak milik. Makanya aja tapalete. Ya, mega apa makun rai Pak, nakalu ina panapale komendre pada tikungan ngetamak. Asa makarai rita Pak Ustaz komendre matandre, iya cocoknya Pak India ini ta. India ya arak si polo matandre nga na malabalin ro na lonjo mukanya, mompak bulu matana, malibu matana. Makara, yo pwede ingat penyalin ro cek dek. Dia nasi kanangang pilih ma ponco. Sada cimah. Bulu mata manipi nilai komen mata na pada sampak bor motor tasih maka leleng tabahangi dia tu tersinggung alhamdulillah ya kau tersinggung watungkah bahaya tu babu. Kenapa Allah melaknat orang yang merubah ciptaan Allah? Karena dia tidak mensyukuri pemberian Allah. Dia na syukuro Pak pada ko oto na bali bola yinrang law mapin rek boting oto Fortuner napa tatolay ka chaispio motor mio macay pun nana makkomati itu komati matu ko nikiburu jemuni mana ko matamu na din ako tuwe sa balik ko. Dari sinilah kenapa yang mencabu alis rumah yang ditempati suaminya tama mana garisi. Makanya ini bapak-bapak ekong kabaineta to 5 paletean ning ya ko pura ni ta cara main na cia mangkali ngabaca, pura ta pangajari na cia mangkali ngabaca, solusi terbaik ganti. Daripada na pandasa rasay. Simpel to. Ko tulay. Kemudian, ia tu ampai agama Pak tanda kesyukuran asapaja sunat duhaki don raka tapi aja tatajangnya leta ilo moya daleta nasaba pasidakana mi watakalewe di penadapi iya mi ko patan rakang maka dani nabita siapa yang sholat 4 rakaat istiqamah di waktu pagi maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Cuma beda je tu tahu kasih sisi batau peri. Yai di oko ajo Pak dia tahu kasih tahu peri mi maika. Kiasa tahu kasih melo iman re na de gaga. Ya sange tahu peri angka motorok na memang oto. Ya tu maika. Ya na tu 5 buah surat keterangan kurang mampu penuh kantor desa. Itu maika. Si salah. Ini apa ada?
Naiya nala sapari pak maja. Nasaba dua lasa na puba. Maceceng si ba mangoa. Ia tu lasa na puba. Maceceng si ba mangoa. Bicara gimana? Ia dua ewe si salato. Ia sangi maceceng mengisata cede. Ia na tutulilete pala na. Mak beli bola. Tulilete. Maiga ko wajo maiga. Makai benrang isaliwan na pala na napialokit pala na lena. Sana polo pala na napacoka si wali na. Itu. Ya tiasa tau maceceng mangisa tacet de. Ya sange mangwa langsung nangangkui darat na tawe. Anun na neneku. Nala. Ya na tu jadi dua sifat tu majamano. Deto gago kue. Nega. Tahu ngalasati manang ya tu pak. Padahal dero ni sangi maka daya rotanai pitu susu layawa ipesangi matu. Pesangi jadi itu ampai Sayyidina Ali waktu na yesa darak karomana teluk barisi karomana nala tawe tapi yero karomana Sayyidina Ali tanya waktu karomana buah mak buai teluk barisi naite naso karoma aku metu ya Pak Yerot sabah biasa daun nami pala pakaromena pala panalai pala. Pada to mato riolo de natari pala darakna natarobami bunga-bunga. Iya makoko apa namo pantok letek to. Makanya naite boy mak buat tongang. Tapi ya robali darakna to lima kada di anuku to ha. Anuku nasak maka rajewana. Sisan nama buale pura ko Sayyidina Ali. Melo go balu ibuaner. Nasa ba ako coco elina? Nasa siya yung balukang nasa 30 dirham si tunro. Maka Sayyidina Ali wali 50 dirham yang penting mo lemana nga. Tapi si disara na sanga nga law bolaku. Cichan na mo bawa nasa gaji ni. Pura na unano na tori au maka aju maka lampe napanesa din ule makade. To 5 kali cua mina pabuo mo pa. Nasa bayar matana. Maka dari Sayyidina Ali ko sida pena napa itu gua na mesang ya mato ko surimonri na moto na lolotanane pesang ito ko na gapong inasangala ni dara napay mainga kami to tau mako to pak ipangajari camang kali nga baca nasa de anu ko to ha itu maiga makanya mudah-mudahan de to gago ko pak iya to magala mako to pak ya to sesay tawe to lilolo tace de makai ka makukuapan magai dena me ganna dena sadari ro makka da dena ganna 2 meter non roi matu ko mate dena ganna 2 meter 1,5 kali 40 tonroi lemak napa ya cipirat topi na isorong tanya to patarata tonroi lemak ki aga melo isesai apa angka tu dosa ya pamanarang idi lolongang imanana kega anu yesae tanah yesae ya kuidi malai tanana tawe na mosi di meter atau si jakka na panonrui anak tamak bangung atau nonrui anak tamak tanah-tanang nakatuwi anak ta sinin na sele na idi manang icalla tawe malai asele na anak ta tapi idi lologang ipacalan acila kappa yakunai. Ini penting hati-hati ke pak. Nah itu ampai sampajangnya na pak guru ki mancaji orang bertakwa. Kikayasang, yaitu sampai jam mangaribi, ya kotuoi lampui sian rakata jama. Kotuoi lampui sian rakam. Telu, ya ko mate lampui. Ha? Telu mato. Matan na 2 na. Kada ito napita. Ha? Makadaki dena tarimay po nga latala ko dena telu. Ya ko iya tu ipake pak dalam kehidupan madecing. Anggota dewan dito ka. Anggota dewa melo matanda tangan mesti kekuatin nair sabak dega cau nyamang itu pajabai pak wat di masjid tam suruga iya di ustaz se maka watang siaga ustaz ko wajo ha madatu to siaga anggota dewa cedem makanya komelo ita masuruga anggota dewa ngi na sabak cedem jumlana masjid tam dena antri yo pui di ustaz se namo tame surugan teritoki pak megai apalagi ko pak bupati jadi dinami
Dia nanteri. Di kometa masuruga masija. Tapi si balikan na kometa marana ka masija to. Pak langsung ijalong kahe. Itu. Jadi ustaz ko kometa manaraka matangga-tangga to Pak mega boy. Pak katutus tas ta manaraka. Kega ale na mapangiwan na de na sewada. Katutus tas Pak de na sewada. Sali ustaz senasa ustaz bidah. De na melo sewada kusuruntu. Bahaya tuh ya tuh. Jamaah na tama suruga gili ni mite. Wih, mana ka Pak Ustaz ko neraka? Ambi kau ke ustaz. Nasa pampagiwangi je waktu tak boleh macarame kadaon roni oko tu idi. Itu makanya menyama tu Pak idi jamaah namun matin roki kato talolongan. Iya idi ustaz se makawata nape melo jokai paresa meman ni. Yang baru bergabung di channel Haji Bugis, selamat bergabung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah agar Anda mendapatkan pemberitahuan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Haji Bugis. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Saya pribadi mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang ingin membagikan video ini, silahkan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita dan di media sosial kita. Semoga kita semua mendapatkan percikan pahala amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Pak mega to ustaz Pak gara-gara rampelo na joka. Mega napay talipongin na sa kendra. Siaga tapayero. Hindi bahaya. Aja lalo Pak Bu. Ya kung kana ta manca jima manca ustaz saja lalo. Pak mega makukuha pa agama diperjualbelikan. Tak selalu. Saya saja ini belum tentu selamat. Belum tentu. Padahal langka kaidah na lenga guruta. Kalau kau macarama nak nang kagaga na lekote, jangan buka. Masukkan di satu tempat, butuh pun apa musuruh te buka rako. Sehingga kau tidak tahu berapa jumlahnya. Pak kapa muitei na talipongi kote pasti maperingarang yang balisi kada seko tokor. Ya kau macarama ko tulia maniro seko. Iya. Aja tak ada ustaz bawa namopu imang. Makanya pariampalo idi kong katalengi ko lemak baca doang. Aja ni lokon napay tarok ya na tole. Di 10 sak buburu ilepi. Melodo pu imang. Enggak. Deu Pak Guru Saleh pu imang. Ya nang ka 10 misa buna sidakang de na pariampalo kasi na tole ilodong epuang. Taruinan repi bulani. Maka sekepo dah 10 misak buna milo doang. Iya. Mako memang jadi pabu makura syukuruki. Mapabotingi malaki caya-caya mayaki eletong. Si poloso nalinga tawe. Si eso malinga tawe tau mapadisyo ko bali bolata tarten remana sena. De na mainga. Si di juta padi mariawi waja. Mapanre tamaki yoli ni guruna yaleng yang palo 250 sabu talu tau ngina pengajian nata reke ni gare 360 hari dalam 1 tahun berarti lebih sisa butau lebih sisa buasona na Pak Guru anak tetawe siaga talengi 350 sabu bagi 1000 tan na 75 rupiah. Maga dita syukuruki makanya ko tamay anak ta aliangi motor Pak Ustaz. Itu pare kong katau mate madari kaya magi je nakasoro papisaw niya ro kasoro sa primbe si baranja matingka na di napake pu imaya tu karosoro itu makumpan ilulung lagi sanga lobolana pu imang napataru mi menre rakenge. Engkau tu imam macam Pak na balu ipi amang. Pak biasa runtu imam mesa kasoro kade. Magi pu imang. Nasa kasoro tomate Pak Ustaz de to ni pakai balu ipi amang. Na de na pakai. Nasa primbe na pakai pu imam napa ta bawa soro kasoro kau-kauang kampu na. Ni meto na pakai. Pak mega to pa tahu salah Pak Haji. Angka keluarga na mate na leni waju si pasa pu imang. Wajun na tau matewi na lengi.
Tahu mati macomo, iman na madoko. Peko ni. Majasa tadi limana. Melomi ko na pakai ya wajujue pu iman na kepalang, makanya aja na waju talengi, aja na pakaian. Tapar yang pelokang idi na patoki, ini wakafnya almarhum atau almarhumah. Mohon dibalikan satu setel pakaian sholat. Pak kumaniro aja na di meliangi. Pak angkat tu pu iman na poji mak baju pink. Ya na na dali na pamali. Itu. Tapi dito na ko imata ko de. Iya. Aja kama baju bolo talengi na cecai. Iya ko alina na mali manasani na pakai mas sampajang. Maka ko ni na liang alina to ti pape mato. Ani ana urusata. Itu penting. Nah sebab iya ko pakai talengi dia na pakai. Saya pernah ceramah di Kolaka Utara. Bola ima wonroi. Si di 5.000 songkok bolong. Nah saya ki songkok Pak Ustaz sangka mati masih 7 dah. Gimana minggal ada je? Lolo baki lolo jasa. Nah sangan utau mati mana tu Pak Ustaz? Tak kumadi tak pakai nasang. Nah nomor apa mi songkok Ustaz? Nanti kagak nasa takutannya tau mati anak-anak dia si 7 songkok nah. Maka ni ko makiro. Dia nak kepalang mubasir mi Pak berita. Tapahangi, tapi dito na ko di. Ha? Maka, taruba yero. Apa dito na mungkin na podangi pu imam. Yan natanda ustaz se podangi. Makito. Makalelangin pa dem ito na pawi pu imam na tarima bam ito. Dito na karadena je itu dipake. Mesti kita yang paham itu. Oh ni kasi mak barasan ji rate-rate na turungi pusa makatoni ruk katawe. Tolia meniro nataja ngaming. Me pak memi manre. Ya tia ko yoli kalau membaca doa pak deu baca ko de kaki punana bola. Ya ko masule kakana pertama mak bisa pandai deu baca. Kong kani masu na samang ni Pak Ustaz kada de pakat malampe-lampe tu sading. De na malampe deu baca. Apa aja kam mamilau doang de ni risak kada kami lawangi. Baca doa salama na salama aga. Syukur kama ako mali motor atau motor macinay nasa peda yilaw ako din na cocok tu. Pauwi makadaaga pada may ko baca da tomate Pak makatuyo ti kato nasa mampamuli macawe Pak Ustaz gang kamabela aga bisa gang ito matemo. Gitu. Kada masalah Pak ye. Jadi mesti dipahami tu. Di na sembarang. Pak mi kamu pa mi metoje masalah ko gamay Pak. Yan ade ni palempu ya romawan rasaki. Man rasaki. Makanya saya wasiatkan, mapamulay sampajang melo ipade cengi, Pak Mega tahu nasa yang panti selesai wi, kamu tahu na lolong, Pak ya ko makadami yang panti selesai, palai ko makadai tajang ngak cinampak wasampaja, cinampak tahu, Allahu Akbar, deka merung, madari lalo nasa telu gaji ropa apa bawan, deka nalai ripa. Aja, ya tu ampai makanya kau tolong mak berjamaah karena bisa dihisap berjamaah. Makanya kau tolong mak berjamaah, mega kisi peringerang, mega ki. Cuma memang tu berjamaah yang kata masalah. Pak angka matu tu pak berjamaah tamaranaka, kega, ya tu makai ruka, kayak sama ruka. Allah, wah. Angka tu tahu makau tu bawa siapa aja, weh ruka pagah. Weh, itu sawis, tidak boleh dalam agama. Di nawadi, kalau biasa apa uruntuk makai bela, mak baca Fatihah ini mang terima keropi. Allahu Akbar. Allah, paganggu memang tu. Namanya ni lah tu Fatihah nanti nade pernah selesai kata derek nalena. Podangnya rumah dah aku podak banyak retaja nana lah masih gi. Kau nak bola na? Maka watang. Pak iya rumi maturo pak kau pure matare kaje tahu nak ada yang ada nasi sambuto nganginya tu pajeban aja nama sampaja. Ya kau iya na romelo ipake mawatang na sebab madari metoje marat jisi sambu. Mar Allah asara kaje rona unia keluar madari. Iko tahu dia meto nama kanja memang anu na Pak de. Nya tu ampai sampajangnya dia buat dimakan buru-buru. Ipa tenangnya lewe. Mega apa je tahu Pak na la sampingan mi. Magai melo mas sampaja mak bisa oring si mak bisa berak.
Napa tada ko kumpur napa tuoy. Nasa makanja matu pura ko masampaja redetoni. Angka mako. Matagangi masampaja na baca pate latu pate nasa ya kolam ya kuni wala pangupu ya makunan reko. Mako amiro na di mato salah. Nya mega bicawa mega kena. Karutama makun rai. Mawatang. Sebab ia romelo nasa jaji mana jam-jamang. Di na jaji di masalah itu sih di. Makanya memang kita harus tenang ketika sholat. Ya kalau ni masih menyama Pak Bu, mabere jama. Acuri imangi. Kemudian yang kedua, rona angkat tu tahu Pak memang Pak bere jama dibangkitkan di dalam api neraka kega. Tahu medangi imangi, nek dai imangi rokok, nek dai imangi suju, nek dai imangi tokong. Yaitu ampai ku imam matoya, lapa iri di imam macocoy ku nakan nani remati aja tapas samangi Allahu Akbar maka de pura pi maka de takad Allahu Akbar apa madar di lololo Allah letu ni tayawa angkan nyalena Allah kadite tetto kopi rulu na pu ibaya magi nalayolongi na orang yang mendahului imam ukwi narakai patokong jadi tapas salama imam mutta aja tapala yolo yang usahakan ini di layolo. Maki itu yo pokok imam cepat memang mo tapi engkau tu je pahapa engkau pura runtuk tapi mudah-mudahan ada tu kau wajo. Na podanga na saya Pak Ustaz guru tak boleh sengka wacuri. Kaaga na saya ya Pak Ustaz denangkah mega ni Ustaz pasale tapi dia tepak. Amage nasa denang kana da imang rokok. De to nang kana da toko tululo yolo. Na pai babi imang ta perokok nak. Maka memang ina senang ka hadis na maca guru ta kada nigi la yolongi imange ya to la yolongi imange ta masuruga. Maka jatuh dah aku cocok ni Pak, cocok hadis tah tapi salon rongi. Ya tu masuk na nigi tau medangi imang yang kau masigi ya tu tawat di medda imange ta masuruga. Tanya medda lala sempajang. Tu ampai Pak aku masigi baraka lopoh. Termasuk tu pahala na Pak Bangi luar biasa. Ia tu rupa ko masigi dalam hadis Nabi 1 sampai yang kita ambil di masjid itu adalah maharnya 1 bidadari di surga. Siddi. Tapi itu pasari masigi pagaji dia bisa kadang kagana lolongang. Itu. Ya mi gratis ya. Ya ko ikhlas mo insyaallah keberakahan. Iya. Mawata tu Pak Bangi Pak 5 tahun iba de gatolai wajib alaikumul jannah nasa nabi tawaji ta masuruga. 5 waktu ba de gatolai na takok mate ya tu wenni isa surugai. De nak kada kalimai memimpin salat na mate ta masuruga de Pak Bangi ni. Tane guru takak magi na Pak Bangi na janji ta masuruga na manassaroy maka dak bami maka de guru taya si memang Pak Bangi apa de tu ga Pak Bater lamba. Angka gapak bapur rapi batai nangka. Dega, ya kau pu imam dari mepi kamat tay nangka lolo. Kalau imam Pak dari ke jili-jili tay. Pak 2 talu masigi Pak memang maka kutu iman nah. Woi kutuna. Ya mi korang malangi na rajing. Ya kau sampai jali mau waktu dia nangka nubak. De tono ko ayo ko kampung kalau kampung runtuh Pak de meto gaga padoro nak wonro ye lepan no lepai bosilopoi iman nang baca di dina alina tok bang alina tok kama alina tok manca jima iya ko lalang yona lepang masa pajam mangaribi alina bakasi alina kama alina to ima napa jadi diku tato ko komondrina napa gili nasa supu pakumpai na tasbih tasupu minta mamisal masyarakat ikulala ganam palam pun jadi dikumi aja namu baca ya tu nasi Pak 2 mi gili sia nasa supu pakum aga me palampuri na jadi dikumi komondrimo angalo yolo bawan jadi madam itu jadi memang Pak agak berat itu tapi syukur nang kamu lisari masigi kene dena gagal lisari masigi makoro madoso siwanu itu bahayanya kalau sholat masjid dikosongkan aja kato masigi biasa Pak uruntu tapi paja ni makoko anu le mate ni ro pagawe sarakna ro magen hukumi bola anak bang nah sambung yang pelilok ko manarai
Pak nasa namolo ka di to gak tahu. Kak jago pa iya. Kak je tahu bana dia na tak buka tangai lo suruh dia na tak buka lo getih jati tak buka. Mak kita kak macam ni nale dia cengang kata dia nak baju lalo anak muda boleh matinro ke belah rondangnya nasa. Tapi kau pak kak je tahu bang lalan ni kak tamas sempajan dia kata nasa yo kemimbola na bang. Ateruni materuna made. Ndok kasih. Makanya wahayala ada makopai. Apa iya masigi pak makaraji itu ampai imangi pegawai sarai jama-jama mati mematoh. Apa mati pinapang katolay. Jama-jama mati itu. Ita ni gare koto maka imang ura jipaga. Pak mati pinapang kapatolay nago kapala desa pak dia panapaja mega meseli. Lai pandre lalu iti ko pemilihan dia panapaja mapasin natanya na todo. Ya. Makaraji nah sabab magai agama menyuruh suka ihlasa pokoknya. Tapi memang okolino de napita, tapi aku pesori monri. Okolino wadi daraja mina pakarang ipong Allah Taala. Tapi ya ko ikhlas muita murus agama na pong Allah Taala, insyaallah. Mabaraka itu. Aja tamaselang, ya ko tanya okwidi nonroi ade cengan nalino wija-wijat tamatu na pasalama. Wija-wijat tamatu mita deceng. Makay ka tahu pak pasari-sari masigi mindo ambona, anak naman ci gubernur. Anak naman ci bupati magay baraka na tomaton angka taja tercapai itu maka ada bola na po ang alata lipacingin itu luar biasa itu ampai pak megameto itu pak evento makomitiwita jadi pengurus masjid karena saya pengurus masjid makomimato ya nade na tomataru-taru si babanta-banta ay yan na cocok pak kami yang kalinga mana baca na tayo jangan iya nah samana kor warna na pacin na masjid maja mana warnano wih ya kami yang kalinga mana warna palangi masigi Maka kamelo putih kamelo bolo mana ka masigi mece bolo gitu maka katoni meter lampu-lampu mak disco kada de meta mate makilo ku ilalang maka garupana pak makanya ko bicara taulino me yang kalinga de gaga malingi yana tu ampai Pak Lukmanul Hakim purana podang anakna maka dia kongka aga-aga mujama pasti na pasalang katok pasalay de na yamanan na te sapaka namo deceng magay mego nasa mitay malay unta pak nasuroy anak na si Tinro na renring si sana na renring untay anak na rukay lalo ko si di kampo maka dete tahu pa bodo na nyer mata ni Enrique malalam matoy kamatiro untay Enrique bahawan no sangi di nang puro podang anak na kada salay na ko to malala to menre kasi na untana na dapi si di kampo lay podang ko masyarakat la tahu pagalam muna nyawana de mana na mitek untay maka tanah roh mana kana ka duay surana na makar mata nala dai na iko na pe no na maringar-ringar iko na rendring sanandapi si de kampo na sala to mato palamuna nyawana na palalang anak na napali na yasi tudang itu na siya na pe no na iko menre si sanandapi si de kampo na kadeta la na padorakan na palalang ambo na napali na makanya nyawana si tudang salah si asa deto menre salay menre dua ki salah-salang iya menre salah toy iko menre salah toy pakuy lau mo alaju na lempa yon tay napay no loy si dia kampo makadami mentelesere ko katutaw jangan melo lalo makwato pa denang kana manyama pa pinadina teto tatang ka masalah iya na to nakaraguruta kali si denre iya ko de chemo pa jokka nang katantangan na paterui na sabab magi engkau akan diangkat derajatmu oleh Allah ya pia kong kadece mujama na dega katantangan na salay bawan maka mo katawa di jami to gaga tu pasan na guruta jadi di situ motivasin na guruta ya memang komite pak ya nang kagaga jama tetap me kabicaran na ya tu ampai ko panguru masigi aja tapasui ya ko salasay jabatan na tambay bawan ni pangurus patamamani pangurus na mo paboto ko tu patamamana tu karena kay patang pabotoy pa usas manyama pabotoy pa mega anggotana ya ko kerja bakti te cinampa na si pulong iya yo poko SAG mi sarjana alam gaib to 500 mi mako dia gas na jama iya maka raji pak ya akor masige sa de bolero pakor poko na maka de to jede kana ta masige da ko pata mamoy magay may gaona ako macor ki mato de na to malyawo entang ka ya to ko tama pak de na marigaga waya tu ketantangan yang makukuha makarajing melo yo li tetamu masigi makaraji pak ini tania tapak de memetona lo
Pak Mega tahu Pak namo macawe polok ko masigi ya tu ampai makada aja na nama tandrela da manare latu balik kampung nang kalinga tahu nang kekiwana manare de nang kanal masigi ya sangi hidayah tu Pak rajin aja na to mabela tukang masigi Pak Mega de na sampajang oh tu tukang masigi kami mak betele bamatite yawa kalau Pak jama manara na putara bami tu palo-palo mangolo saliwa na pemakasan rematole yase masigi non rima jam tapi yang kapa malada Pak bule tomate na ule tomate ta masigi na pamasu macurita pura masam paja te tami pe mamale tomate malada piet tapi engkau pa yase na pagawai sara mapangiwango kilala masigi nene na dosa tu Pak angkato tu pagawai sara Pak Korea Utara Korea Selatan Cidimon rokor tega mesi depe kanya di pagawai sara aku ki monrihi idi tole imangi ya pintu aja talacai rusak kai jene na imangi ki gamino la masu eloki ko matang-tangi lo monri makanya kaya sa pintu darurat itu pintunya imam ya rotola tama pura kama pita tatamu ko pura doa bersama kembali masuk supaya magi okoni roma sampaja sunnah komeki si runtuk nabi te sebelum mati itu barakat idi pagawai sara ko ki monri idi tolai kolese bacana tapat tujui tapi ye di mancaji imangi tapahangi maka daya ko tau dega aga makanja bacana koro aja ji mulai surah matan rewe lesai kada dega patuju yo pokok kudu Allahu mamba na pala manang itu tapi mega toje tahu baki tanga ko surah pendek ya toru na puji malampi akimi salat boh na puji sanan lesai dega patuju makanya di imangi ko de tu lepat taru rokok bawan iya karena begitu kaidahnya atau diganti dengan surah yang lain mereka ke pangkam itu tuh nang karena tak pengalah makanya ganti yang lain makom itu Pak tapi engkau toje itu tahu makanya dari kak makde di mange ongko tanah tak baca pangkam itu tuh tahu Pak ya toku ya apa wak duha kata nasawa imangan wak duha tu matu iya menyama ko ongko ibaca dia nato sila dapat tujuh paringerang manipakan jaki apa angka sahabat Pak mancajimang 5 tahun mancajima tulikulu Allahu na baca lai parote soko jamaana aga nasa ngaja mo macio ko ciako nabita suroka ya ko mucacaka la mulaporo ko nabita ya ko nabita maka pajelo papisawi ilaporo ko nabita maka dero taka ya Rasulullah to limancajima kasi makanya saja cuma kulu Allahu le minamba maka nabita tulikulu Allahu na baca na sekulu Allahu ya Rasulullah isurumuli ni tanay maka dah tulikulu Allahu juga rek membaca masam pajak ko nasa memang ya Rasulullah makin nabi tamaga memang nasa iya pa yasa di namanya masam pajak ko ya Rasulullah ko baca kulu Allahu tapa maka de nabi ta gara-gara papuji mo ko kulu Allahu iya tumatu musibah watama suruga napa niya nagan rusuk madarinya katalu na baca jadi kagak tapi pakis mi ko nabi ta jadi ya kong katau Pak ongko na nabaca taruh nih ya lena tu tambah ko ya tomi tata daripada tala liang dia kepat tujuh kan makiro sini na tamatapa na po ang Allah subhanahu wa ta'ala kadir wa tati 10 ni iya sampajangi maka dakau na ajalalo tasalaiwi usahakan ita jamay na sabak magay ya kung kamo tajama na manasang kaya pangulongan Pak manrasa kito ko dita jamay manasa salata yana tu nak kada miftahu kul hay Pak buka na sini na decenge as-salatu miftahu yaitu sampajangi Pak buka na suruga goncina suruga jadi usahakan ngidi pas sampajangi manasa tong kagoncingi bawa tapi ya kong kagonci ta bawa usahakan kong kato bola ta ku suruga kega ya tahu angkai bola na ku suruga salah satunya adalah orang yang membangun masjid as-sidak kaki pingka toto taneka maga hukum na Pak Ustaz kong katau raji masumba tapi dia na sampajang Kapa jamaah aku pule penrang masuk boy magala masuk Pak Ustaz tapi dia kana sampajang daku tetang kabolana ku suruga Pak Nabi ta maka da mambana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masjid okulino karena Allah lai bangungan istana kulala na suruga nasa namo dia na sampaja daku namo de mina tama iya kan makara dia na karena Nabi tatami suruga makarami ibangungan ibola ya kau dia mau sampaja sabar akong kabola mo ilala tapi dia mentama makanya as sampajang ita sidaka
Ya ko lalu cilengangi tali seri namo dua sabumi. Ama kitu aja moje na mega di dua sabuna. Ya ko meki masempo-sempo dale tamega gae, tapi aja na ya roman jadi pokok pamasena pa pong Allah Taala. Pak mega to tahu 10 sabu 100 sabu matu na lenga pong Allah Taala ko masuka. Di na korong. Ya, walaupun berharap sebenarnya dia masalah karena itu adalah doa. Nah, sebab memang manjabil hasanati palu asra amsalihah. Yeling pong Allah Taala cidi na lengi 10. Kama kami itu. Tapi de makai garupana pa angka kesehatan, angka penyamang, angka salamata mega. Ternyata maka dadui bawa mancajidale de kami pak kumiki rekengi. Maka datau kasiasi kak, dia tak kasiasi, tareki ni gare. Siaga angka dan do cili tanapa tabalu. Kung kataw maka da mego mali do cili ku siwali 300 juta. Napay laga ingat tama pamulo ko yase laga ako lato ko yawa. Maka daw balu 300 juta ye. Matata siya may tabalukang. Rewa ni gare mato mala kalkulator. Takapesa isiko pa juta rape mi balu. Tapas sa itat denolo na ko. Tausogi ki sitongan na pa. Igan na pa pedale. De mini sukuru kiyaro. Pak makometite pak tuliem itu cede na ita. Macam mingi melengi mana tapanan kejarawan na cede tulir kasih jarawa aku. Tulir macika cede na ita. De metoje madari metode matai mako teologi metalo ma bereja mana sia to mulia kami tu baine na pu ima de na kanalo masigi. Tuli tawe to patu na ita. Aja betongan na yo kuyuli kyo kalau decenge usahakan, tapi saya yakin di Wajo ini luar biasa Pak. Makomoka pangegan na Pak bereja ma ko mas sampai jam mangaribi tayo edo Pak ya tonje vita mega masigi Pak ya mi mega lo masigi tulis sapa eliri maco manang tapi enggak tuh Pak burapat dilaka si bapak burapat diutu pesan nagurutta saya pernah dapat itu iya ko mas sampaja sunnah subuh ko mubaca mui alam nasrah pada rakaat pertama alam tarakai pada rakaat kedua dia akan nako padilaka berakat dito nakan nako padiuto sampai sunat subuh ya cuma komeki makanja talamanangi baca alam nasra baca ko rakaat kedua alam tarakaipa wad dito ko rakaat pertama nak tali alam nasra napali ila pi quraisin rakaat kedua kemudian wad dito kuliah al kafirun rakaat pertama kul lau ahad akatalu rakaat kedua talamanangi magai ya ko alam nasrah napa dibaca liila fi Quraisyin maka tidak ada musuhnya orang itu yang bisa mencelakai. Ya kong katau melo solangi ki melo padirekiati utamanya pejabat ya mau tetap pakai. Insyaallah maka dari Imam Al-Ghazali tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Itu pakai salama. Ya gaya pengupu alam nasrah rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Ya komeki masjidak kepada ulawa pada Raja Nalino kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama kacicak kul lau ahad akatalu rakaat kedua maka dia nabita pada ko masjidak kai ulawa pada Raja Nalino apalan itu ya ko alam nasrah rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua yaitu tawe agana lolongang maka dia nabita berkahnya dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah kata pandrita makada dia mati itu ko dia nadapi mangaribi dia mati angka maka dia guruta hikmahnya itu obat untuk tulang dia nakan naik tepat dilaka dia tu nakan naik pat diutu Pak Matan Ratu pas sampai jam 4 dilaka ya Pak Pak bahaya tu sampai jangan nang kata rokok dia na lampu laka na ia tu tahu Pak ipatoko ngokilalan na neraka nasa nabita diganti kepalanya itu nanti asa pangah kami na makalasi keka tahu dia na lampu laka na ko rokoi dia na lampu laka na ko sujud kecuali tahu mapat dilaka memang dia na marigaga makanya ini magala ay tapalam pui lakata maka dia tu nabi ta korokoi ya kui patada ni kacelo lo wede na tak bolo itu lurus ya makiro itu kanjana ya mitu makun raye mariawe ce de uluna na utuna ya di arwanewe si lempu rokok tapi mega to tahu Pak uruntu masam pajak de na rokok makalicuami maliwa ngaje na loko kacikacina desa kadakin rimala pendapat ya yana rupa ngolongangi mamagi-magi na Pak barakai po Allah Ta'ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu yukabi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa danal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya sal jalali wal ikram. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun di media sosial kita. Semoga kita semua mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.